koti nene nirianite nerombara kurungika uthurania bomaoni kuma kiri mwingi irure kwingatwa kuri Rigathi Gachagua ni munini wa rais mutaratara yo kubangwa ntugo ya ruyu rwari ro ni rwatete muthutira yu munene yo kisiasa Kenya bomba kioneka kuyika Gachagua na bangi bakiendekethia kwebelu kwawe kaunti ya Meru ruyu nyumba ya micemano ya Kamunde ho niyo mucemano yuyu kethira yukibwethika na maoni ya mungi kwithira ya kirutwa. Boniface Mogera aina ronoro ituge biremuni rais Rigathi Gachagua endereta witaki gwataira na bebe endereta witabikia ngoka thainyasha ntukonera koti erekithiretie shughuli ya kuthurania maoni ribangiri kwithika kiri kaunti ciothe ja nthiguru ne Kenya ntukwerojo kigeta na mbere ja withire agitoga mibobo mugambithania Bahati Mwamuyo koti ya milimani ja Nairobi na aregete kurungika shughuli ja erekithiretie muthitangani nteto ici Bwana Victor Kothi atigiri bakwithira bechinchania macokio kana na gichongo response na bunge nene iri athitangite na nontu bwagitumi kiu nande gambarire kethiro ligitano kana na gichongo mention Jumatano kiumia kitwitite kenda kotithirwe kimenya ethira muthitangani na muthitangwa ibandikanirite na gucokania macokio erire na rĩrĩa gerekerera jairi kwithira rikuba remuni wa rais Rigathi Gachagua kwithira kenda kurungika nteto ici gukurukira ndwangi cia koti au ntukwerojo kiri kaunti namba 12 moni ja kurute muni wa rais Rigathi Gachagua ja kethiro no kiri Meru ukumbine wa Kamunde ho arendene kaunti ya Tharaka Nithi kathona kaunti ho kaunti ya Embu no ifande ho ara kaunti ya Isiolo Catholic Diocese Hall nke reporter Ntoshero TV kuma ja kingine kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Mogera.